Kako zaista znati da li te neko istinski voli? Ne samo riječima, ne samo u prolaznim trenucima strasti, već na način koji izdržava test vremena, teškoća i promjena. Živimo u svijetu gdje se ljubav često mjeri velikim gestama, skupim poklonima, poetičnim riječima, objavama na društvenim mrežama. Ali duboko u sebi znaš da je ljubav više od toga. Nije samo o tome šta neko kaže kada su stvari lagane. Radi se o tome šta oni čine kada stvari postanu teške. Radi se o tome da li ti pomažu da rasteš ili te zadržavaju natrag, da li ti olakšavaju terete ili ih povećavaju. Sada zamislite ovo u vezi si romantičnoj ili čak dubokom prijateljstvu. Osjećaš povezanost, ali nešto u tebi se pita, je li ovo stvarno? Da li me ova osoba istinski voli ili samo ugodno zajedno? Da li im je stalo do mog rasta ili ih samo zanima ono što im pružam? To su vrste pitanja s kojima su se stoički filozofi borili prije 100 godina i iznenađujuće, njihova mudrost je relevantnija danas nego ikada. Stoici, posebno Marko Aurelije, Seneca i Epiktet, vjerovali su da ljubav i istinska ljubav nije samo o osjećajima. Osjećaji su prolazni. Jednog dana neko može duboko osjećati prema tebi, sljedećeg dana mogu biti ravnodušni. Ljubav u stoičkom smislu je o vrlini, akciji i podršci. Osoba koja te istinski voli nije tu samo za dobra vremena, ona aktivno radi na tome da ti pomogne da postaneš najbolja verzija sebe. Stoje uz tebe ne iz obaveze, već zato što vjeruju u tvoj potencijal. Ali evo gdje postaje zaista interesantno. Prema stoičkoj mudrosti, postoje dva pitanja koja otkrivaju da li te neko istinski voli. Ovo nisu tipična pitanja koja ljudi postavljaju u vezama. Nisu gdje želiš da jedemo ili koji je tvoj ljubavni jezik. Ne, ova dva pitanja kopaju mnogo dublje. Otkrivaju da li te neko vidi kao partnera u rastu ili samo kao nekoga ko popunjava prazninu u njihovom životu. Do kraja ovog teksta znaćete tačno koja su ta dva pitanja, zašto su važna i kako mogu potpuno promijeniti način na koji vidite ljubav. Ako vam neko postavlja ova pitanja, držite se njih jer im je zaista stalo. A ako ne postavljaju možda je vrijeme da preispitate šta ljubav zaista znači. Hajde da krenemo. Broj 1. Šta stoicizam uči o ljubavi? Ljubav, kako je većina ljudi razumije, često je romanticizovana. Posmatra se kao nešto što nam se dešava, nešto u šta padamo, nešto što diktiraju sudbina ili hemija. Ali stoici su ljubav vidjeli drugačije. Za njih ljubav nije bila samo emotivni vihor, bila je izbor, čin vrline i odgovornost. Vjerovali su da ljubav, prava ljubav nije o posjedovanju ili zavisnosti, već o rastu, mudrosti i međusobnoj podršci. Stoici nisu bili protiv ljubavi. Zapravo, duboko su cijenili odnose, ali su ih promatrali kroz prizmu racionalnosti i vrline, a ne sirove emocije. Seneca, rimski filozof i državnik, jednom je napisao, niko ne može živjeti srećno ko ima obzira samo prema sebi i sve pretvara u pitanje vlastite koristi. Moraš živjeti za svog bližnjeg ako želiš živjeti za sebe. Ovo znači da ljubav nije samo o tome kako te neko čini da se osjećaš. Radi se o tome kako ti pomažu da živiš dobar i vrli život. Radi se o tome da li te guraju prema izvrsnosti ili te ometaju od nje. Marko Aurelije, filozof car, često je razmišljao o ideji da nas oblikuju oni kojima smo okruženi. Ako voliš nekoga i istinski ga voliš, trebao bi željeti ono što je najbolje za njegovu dušu, ne samo ono što se dobro osjeća u trenutku. Stoici su vjerovali da je prava ljubav ukorijenjenja u vrlini, ne u prolaznoj strasti. Šta ovo znači za tebe? Znači da ljubav nije o tome da se izgubiš u drugoj osobi. Nije o emocionalnim visinama ili dramatičnim svađama praćenim strastvenim mirenjem. Radi se o zajedničkom izgradnji nečeg značajnog, nečeg što obje osobe čini jačim, mudrijom i otpornijom. Evo gdje dolazi prvo važno pitanje. Osoba koja te istinski voli, prema stoičkoj mudrosti, postavit će ti nešto daleko dublje od uobičajenog kako ti je dan. Umjesto toga, postavit će ti je. Broj 2. Prvo pitanje, kako mogu da te podržim da postaneš najbolja verzija sebe? Razmisli o odnosima u svom životu. Koliko ljudi oko tebe zaista želi da vidiš kako postaneš najbolja verzija sebe? Ne samo kada im odgovara, ne samo kada im to koristi, već zato što im je zaista stalo do tvog rasta.
Osoba koja te istinski voli neće biti ugrožena tvojom evolucijom. Neće te zadržavati zbog vlastitih nesigurnosti. Umjesto toga, aktivno će te podržavati da postaneš jači, mudriji i sposobniji. Ovo pitanje, kako mogu da te podržim da postaneš najbolja verzija sebe, mijenja igru. Otkriva nivo nesebičnosti i posvećenosti koji prevazilazi privremenu privlačnost. Pokazuje da nekoga ne zanima samo ko si sada, već i ko si sposoban postati. Seneca je opširno pisao o ideji da je najbolja vrsta odnosa, bilo romantičnog ili platonskog ona koja neguje vrlinu. Ako te neko istinski voli, ohrabrit će te da slijediš svoje ciljeve, svoje snove i svoju višu svrhu. Neće biti ljubomorni na tvoju ambiciju, pothranit će je. Neće odbaciti tvoje borbe, staće uz tebe kroz njih. Ali evo istine, mnogi odnosi ne prođu ovaj test. Mnogi ljudi preferiraju udobnost nad rastom. Ne žele da se njihov partner mijenja jer je promjena zastrašujuća. Uvodi neizvjesnost. Ali prava ljubav prihvata rast. Zamislite da svom partneru kažete da želite započeti novu karijeru, preuzeti izazov ili poboljšati svoje zdravlje. Da li vas podržavaju? Da li vas guraju naprijed ili vas suptilno obeshrabruju, plašeći se da će vaš uspjeh promijeniti dinamiku veze? Epiktet, još jedan veliki stoički filozof, vjerovao je da odnosi treba da se temelje na međusobnom unapređenju. Tvrdio je da ako te odnos drži stagnantnim, slabim ili samozadovoljnim, onda nije ukorijenjen u pravoj ljubavi, već u vezanosti i zavisnosti. Pogledaj oko sebe. Da li ti ljudi u životu postavljaju ovo pitanje? Da li se pojavljuju za tebe na načine koji te guraju da budeš najbolja verzija sebe? Jer ako ne, onda ljubav koju doživljavaš možda nije ljubav. Možda je samo poznatost, udobnost ili strah od usamljenosti. Prava osoba, ona koja te istinski voli, nikada te neće zadržavati. Vidjet će tvoj potencijal čak i kada ga ti ne vidiš. Gurat će te ka veličini ne zato što očekuju nešto za uzvrat, već zato što je to ono što ljubav treba da čini. I to nas dovodi do drugog ključnog pitanja, ono koje odvaja pravu ljubav od puke naklonosti. Broj 3. Drugo pitanje, šta mogu učiniti da ti olakšam terete? Ljubav nije samo o slavljenju. Radi se o podršci. Lako je biti tu za nekoga kada je život gladak, ali šta se dešava kada nastupe izazovi? Kada stres, neuspjeh ili teškoće uđu u sliku? Evo gdje dolazi drugo ključno pitanje. Osoba koja te istinski voli neće samo diviti se tvojim snagama, te staće uz tebe u tvojim najslabijim trenucima. Postavit će pitanje, šta mogu učiniti da ti olakšam terete? Ne zato što se osjeća obavezno, već zato što ljubav nije pasivna. Aktivna je, namjerna i nesebična. Stoici su razumjeli da je život nepredvidiv. Seneca je pisao o prirodi sudbine, podsjećajući nas da je patnja neizbježna. Niko, bez obzira koliko jak ili neovisan, ne može proći kroz život bez doživljavanja gubitka, borbe ili poteškoća. I u tim trenucima prava ljubav se otkriva. Razmisli o tome. Kada si iscrpljen, preopterećen ili obeshrabren, da li tvoj partner priskoči da pomogne ili gleda na drugu stranu, čekajući da sam riješiš? Da li prepoznaju tvoje borbe ili očekuju da se snađeš sam bez podrške? Osoba koja te istinski voli neće te pustiti da sam nosiš sve terete. Neće vidjeti tvoje borbe kao smetnje, već kao zajedničke odgovornosti. Neće samo reći volim te kada su stvari lagane, pokazat će to kada si na najnižem nivou. Ključ ovdje je akcija preko riječi. Epiktet je često učio da filozofija nije u riječima već u djelima. Ne možete reći da nekoga volite i onda nestati kada im je najpotrebnije. Prava ljubav pokazuje se kroz dosljednu podršku, ne samo povremene komplimente. Ali pažnja, ovo ne znači da je ljubav o rješavanju tuđih problema ili žrtvovanju vlastite dobrobiti za njih. Stoicizam uči ravnotežu. Ne radi se o tome da se izgubiš u nečijim borbama. Radi se o tome da staneš uz njih dok se bore protiv vlastitih bitaka. Radi se o partnerstvu, nezavisnosti. Ako te neko voli, neće ignorisati tvoj bol, neće minimizirati tvoje terete. Priznaće ih, podijeliti ih i pomoći ti da ih prevladiš.
A ako osoba u tvom životu nikada ne postavi ovo pitanje, ako nikada ne uloži napor da olakša tvoje borbe, onda vrijedi pitati da li me vole ili samo vole ono što pružam. Prava ljubav nije jednostrana. To je međusobna razmjena snage, pažnje i podrške. Kada život postane težak, osoba koja te istinski voli neće nestati. Postavit će pitanje, šta mogu učiniti da pomognem? I onda će zaista pomoći. Sada nas ovo dovodi do dublje distinkcije koju stoicizam pravi i one koju mnogi ljudi previdaju. To je razlika između ljubavi i vezanosti. Broj 4. Ljubav naspram vezanosti je stoička distinkcija. Mnogi ljudi miješaju vezanost sa ljubavlju. Misle da potreba za nekim, konstantno nedostajanje ili osjećaj nepotpunosti bez njih znači da ih vole. Ali stoicizam nas uči da prava ljubav nije o zavisnosti. Radi se o međusobnom osnaživanju. Marko Aurelije je u meditacijama konstantno podsjećao sebe da je sve u životu privremeno. Ljudi koje volimo, stvari koje cijenimo, bez sve je to prolazno. Ovo nije bila namjera da bude depresivna misao, već oslobađajuća. Značilo je da trebamo voljeti duboko, ali bez prijanjanja. Trebamo da nas je briga, ali bez gubljenja sebe u procesu. Vezanost kaže, trebaš mi da budem srećan. Ljubav kaže, želim izgraditi nešto značajno s tobom, ali mogu stajati čvrsto sam. Vezanost se plaši promjene. Opire se rastu, jer rast prijeti poznatom. Ali ljubav prihvata rast. Osoba koja te istinski voli neće se osjećati ugroženo tvojom evolucijom, ohrabrit će je. Zato su ova dva pitanja, kako mogu da te podržim da postaneš najbolja verzija sebe i šta mogu učiniti da ti olakšam terete, tako moćna. Odvajaju pravu ljubav od uslove naklonosti. Neko ko je samo vezan za tebe neće postavljati ova pitanja. Biće više zabrinut kako ga činiš da se osjeća nego ko postaneš. Opiraće se tvom rastu ako ih to čini neugodnima. Izbjegavat će tvoje borbe ako im se čine nezgodnim. Ali neko ko te istinski voli staće uz tebe ne zato što te treba, već zato što to bira. Gurat će te naprijed ne zato što im koristi, već zato što istinski žele vidjeti kako napredujete. Stoici su vjerovali da je najviši oblik ljubavi onaj ukorijenjenja u vrlini, nezavisnosti. Ljubav gdje su obje osobe jake same, ali još jače zajedno. Ljubav koja nije zasnovana na potrebi, već na izboru. Zato se zapitaj, da li ljudi u tvom životu postavljaju ova pitanja. Da li podržavaju tvoj rast ili te zadržavaju? Da li ti pomažu da nosiš terete ili očekuju da nosiš njihove sam? Jer na kraju krajeva, ljubav nije u posjedovanju. Radi se o slobodi, podršci i zajedničkoj svrsi. Radi se o dvoje ljudi koji hodaju jedna pored druge, rastu zajedno, a ne o jednoj osobi koja nosi drugu iz straha od usamljenosti. Broj 5. I kako primijeniti stoičke principe ljubavi u vlastitom životu. Razumijevanje ova dva pitanja je jedno, ali njihova primjena u stvarnom životu je drugo. Ljubav, prava ljubav, nije samo o prepoznavanju pravih ljudi u tvom životu. Radi se i o tome da budeš ta osoba. Stoici se nisu fokusirali samo na ono što drugi treba da rade za nas. Vjerovali su u fokusiranje na vlastite postupke, vlastiti karakter i vlastitu sposobnost da kultivišemo vrlinu. Dakle, kako integrisati stoičku ljubav u svoj život? Kako postati vrsta osobe koja postavlja ova dva pitanja i okružuje se drugima koji to čine? Prvo, praktikuj samosvijest u odnosima. Pitaj sebe, da li podržavam ljude koje volim da postanu najbolje verzije sebe? Da li postičem njihov rast ili ih zadržavam zbog straha ili nesigurnosti? Da li olakšavam njihove terete kada mogu ili očekujem da sve nose sami? Lako je očekivati od drugih da nas vole na način na koji želimo, ali stoicizam nas uči da prvo treba da utjelovimo principe koje se divimo. Ako želiš partnera, prijatelja ili člana porodice koji je istinski podržavajući, budi ta osoba prvo. Drugo, posmatra ljude oko sebe. Obrati pažnju kako reaguju na tvoj rast i tvoje borbe. Da li te ohrabruju kada postaviš ambiciozne ciljeve? Da li priskaču da pomognu kada se boriš ili se distanciraju? Da li slave tvoj uspjeh bez ljubomore ili ogorčenosti? Stoicizam uči da ne možemo kontrolisati druge, ali možemo kontrolisati koga dozvoljavamo u naše živote.
Ako ljudi oko tebe nikada ne postavljaju ova dva pitanja, kako mogu da te podržim da postaneš najbolja verzija sebe i šta mogu učiniti da ti olakšam terete, onda vrijedi razmotriti da li ti odnosi zaista služe. Treće, odvoji se od odnosa izgrađenih na zavisnosti, a ne vrlini. Ovo ne znači napuštanje ljudi pri prvom znaku nesavršenstva, jer niko nije savršen. Ali znači prepoznavanje kada je odnos zasnovan na potrebi, a ne međusobnoj podršci. Ako je neko s tobom samo zato što se plaši biti sam ili zato što se oslanja na tebe da riješiš njihove probleme, to nije ljubav. To je vezanost. Stoici su vjerovali u snagu kroz odnose, ne slabost kroz zavisnost. Prava ljubav treba da osnaži, ne zarobiti. Ako te odnos drži stagnantnim, ako je pun ljubomore, kontrole ili konstantnog emocionalnog haosa, onda nije izgrađen na vrlini. Izgrađen je na strahu. A strah je suprotnost ljubavi. Konačno, postavljaj ova dva pitanja često. Ne samo u romantičnim vezama, već u prijateljstvima, porodičnim odnosima, pa čak i prema sebi. Da li guraš sebe da budeš najbolji? Da li prepoznaješ kada ti treba pomoć i dozvoljavaš sebi da je prihvatiš? Ljubav nije samo osjećaj. To je čin, praksa, filozofija. I kada se okružiš ljudima koji žive po ovim principima, ljudima koji te guraju da rasteš i stoje uz tebe kada život postane težak, počet ćeš doživljavati dublju, istinitiju formu ljubavi nego što većina ljudi ikada doživi. Završna poruka, prava ljubav je o rastu i podršci. Evo ultimativnog pitanja, da li ljudi u tvom životu postavljaju ova dva pitanja? I još važnije, da li si ti? Osoba koja te istinski voli uvijek će pitati, 1. Kako mogu da te podržim da postaneš najbolja verzija sebe? 2. Šta mogu učiniti da ti olakšam terete? Ovo nisu obična pitanja. Nisu plitki izrazi naklonosti. Oni su temelj istinske, smislene ljubavi. Ljubav nije o posjedovanju. Radi se o partnerstvu. Nije o kontroli. Radi se o osnaživanju. Nije o prijanjanju za nekoga iz straha. Radi se o izboru da staneš uz njih bez obzira na to šta život donosi. Marko Aurelije je napisao, ne gubi više vrijeme raspravljajući o tome kakav treba biti dobar čovjek. Budi jedan. I isto vrijedi za ljubav. Nemoj gubiti vrijeme pitajući se kako izgleda prava ljubav. Budi osoba koja voli na ovaj način. Okruži se ljudima koji čine isto. Jer na kraju dana, ljubav se ne mjeri riječima ili vremenom. Mjeri se uticajem koji ima na tvoju dušu. Biraj ljubav koja ti pomaže da rasteš. Biraj ljubav koja ti olakšava terete. Biraj ljubav koja izdržava test vremena, nedaća i promjena. To je vrsta ljubavi u koju su stoici vjerovali. I to je vrsta ljubavi koje vrijedi se držati.